Braće i sestre, pomaže Bog. Evo nas na nekih 29 km od Nikšića. Kao što vidite, ja, Miloš i Aleksandar smo tu, ovi ostali malo zaostaju. Moram vam reći da je naš brat Goran doživio ogromne bolove juče u toku dana. Tako da je on za sada na odmoru, danas ne pješači sa nama i juče nije pola dana pješačio sa nama. Uz velike bolove i suze, mogu vam reći, mnogo emotivno smo svi to doživjeli, jer volja je jedno, a fizička sprema je drugo. On je morao pauzirati, sada da li će se on opet nam uključiti, mi se nadamo da hoćemo i molimo se Bogu da će nam se priključiti. Isto tako je prije, znate, nekih nedelju dana bio problem i sa Miroslavom, pa on posle tog jednog dana odmora, posle toga se fantastično osjećao i evo ide dobrim tempom. Mi ćemo u Nikšiću, računamo da ćemo biti negdje oko 7,5 časova, najkasnije 8. Čuli smo da se tamo očekuje, da nam tamo pripremaju veličanstven doček, što nam je dodatni motiv dalo da idemo što brže možemo da bi što prije stigli, jer znamo kakvi su građani Nikšića, znamo kolike su to patrijete, tako da očekujemo da to bude nešto nalik Pljevljima. A sada imamo veliku potrebu da se zahvalimo ljudima u Prijepolju, ali to ću prepustiti njihovom sugrađaninu Aleksandru, da u par riječi se zahvali najviše što može građanima Prijepolja. Pomaže Bog, braćo. Zahvalio bi se eparhiji Miloševskoj i sveštenstvu iz crkve Sveti Ostroški Vasilije u Prijepolju i svoj brati koji su nas dočekali na ulazu u Prijepolje i koji su nas ispratili. Zahvalio bi se restoranu Charlie, zahvalio bi se Ivanu Ljujiću koji nas je odveo u Đak, uzeo nam svima patike i svima što nam je drugo bilo potrebno i izveo je cijelu smjenu od 50 žena koja je izašla da nas pozdravi sa radnog mesta. Hvala mu od srca i Marketu Topalović i sve građane Prijepolja pozdravljam i ne damo svetinje. Živjeli, braćo! Miloša, ćeš ti reći koju riječ? Htio bih da pozdravim mnogo dobre ljude sa Žabljaka koji su nas juče dočekali raširenih ruku. Enigma. Posebno da se zahvalim vlasniku Enigme koji nas je dočekao, malo je reći, vrhunski na ručku gdje smo odmorili i odatle nastavili put dalje. Tako da hvala svima i pozdrav. Ne damo svetinje. Ne damo svetinje, braćo. Vidimo se večeras u Nikšiću. Da vas Bog čuva. Pozdrav za našeg džeda Petra, koji nam je možda i najveću motivaciju od svih do sada dao i daje još uvijek. Džedo Petre, vidimo se uskoro, doći će braća kod tebe.